Kedamtang pai ni phain koyarni all party hills leader conference ahin pen patir piponsi Diphu rongsopi along mas really paman ponlo. Kachejeng hudbirla sarda pachuak lama long pen armu kachejeng nang pangchengsi Diphu rongsopi armu chejeng ponsi karbyang long deputy commissioner sa hemalong an palidamsi pinpura lo pajirdam. Diphu commissioner aphan ki pajir dama pinpura lo along jasmet Sontroksi aphuthak jongpon lo ke jongpon Sontroksi la ke Indian constitution along ke tokta article 244A prabjin pen implement piserak nangji PGR VGR along le along ki do ki chege be mate inglong aso kali dera tuma phan tharli serak nangji ang tan pen ke wang a corporation aphan long le pek long le solar project amen pen palm oil amen pen CBG Sainik School amen pen longle kachejor ington se raknangji mitha longle phelang chrai kom thip nangji pupen danglok Sontroksi aphuthak pin pura lo along jongdun before implement koribo lagibo six schedule strengthen koribo lagibo aru amar mati bari rakhibo lagibo aru ei jibilak non tribal kintu ohomia khilonjia ohomia nohoy Khilonjia Ohomia, Adivasi, Aru Diman tribes ase, into Amar Logot. Hill tribes of plain tribes of Amar Logote ase, Kindu Jibilake outsider, Jibilaka hise, Biharor Pura, Bengalor Pura, Bangladesh or Pura, Hey Hokolok to Mati Dibona Lage, Aru political power Dibona Lage. PGR, to Supreme Court order ase, into eviction Koribolage, to সম্প্ৰদায়ৰ কথা নহয় তাতো কোনোই তাত থাকিব নোৱাৰে হেতু এভিকশন কৰিব লাগে হুনকালে Kachejeng asai kedeng ahut Lorin Jot Gogoi chetong dunsi armu chejeng sideng dun Gogoi pen kaning je ponateng ke karbyang long arlo ke do inglong sotum ke long nangja sonanta BJP sarkar atum pavir et inglong sotum kachelong nangji arona banke chelong vek nangji APHLC atum akemang along jakong ki pidunjia phansi Pini labang so sai ke dengalong nang chitong dun lopusi ningje point তাৰ বিৰুদ্ধে এটা বিশাল এটা আজি শোভাযাত্ৰা প্ৰতিবাদী শোভাযাত্ৰা অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সে ইয়াত আয়োজন কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খিলঞ্জীয়া জনগণ আহিছে জনজাতীয় ৰাইজ আহিছে খিলঞ্জীয়া সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আহি নিজৰ যিটো ঐক্যবদ্ধতা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ঐক্যবদ্ধতা অসমৰ মাটিত আটাইতকৈ যদি ভুলঞ্চিত হৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ আজি সকলো লুণ্ঠন কৰি অৱশেষত আমাৰ মাটিৰ ওপৰত হেন চকু দিছে এতিয়া ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ বিজেপিয়ে দিম বুলি কৈছে News report KTV News